kalau sampun kebaos sebut dami sang bagus gitu ngiring tiah karuni di kemarin wih Dewa Ratu aku kadi kadang kamu nih makin dan kusangka weden ada sang rauh di kejekan semaling matur beli bagus sih nah titiang menjadi beli aren beli matu jadi sang sukade ngaran titiang beli mangkin beli tadi wau saking ini beli sampun meremayan aja kok ya ijen jadi yang biasa seperti begini mangkin di tiang wenten aturan di tiang merubuk di tiang aturan ajaran galake puniki ngelangkung sampun wingin ane madang patut tuh nopo pindah. Nak do keramuni patut nirmayang ni sampun rasa nemu ngiring ke rermayang ni petani. Diawinan kadiasa punika purun yang ditiang matur ringan begini sarang kekalih mangde cekantun beli wentang galah laris iriko nyenanggen beli yen gunane sang megepelan wentang sarana tadi nak kedajepane manung menika nggih ingin nagih utawi ngasah kasapan terus
madhep pinunasi tiyang ribet. Harian bukan yen sampun kadyangan beline purun ngeremayang daging tatuan duwe mapan raos utamu beli amuder tutur dina ayu nah itu kuning ide yang nyalangkan do karanana iring reva kalah beli iring kemalih yen kaudin rembayane Titiang wandang misadya yen ora usah nyendados kekemar yen gunane anak aja kedo bali kedo masih beli kali rike nah urusan rike centokan kewikanan rene yen mau titiang ya karo mangke molikan punike galih keutamane ane menjantem mawi gunur jagade kengin apura to beli kalane ngirike yen beli masa sentok nah ini lantas dia yang rawat jadi belum beli mapan ane apa dia dan hari musuhin dia garis berduaan dia pendidik ayah mati dia buat roh tadi pingawinan titiang madur kadya sapunika dobli adet lantaran nyane dadi makuane titiang do maduwe panyempene kaum besar pesamandan ngering daging panyempenan titiang wendel sangyang pawan usane ageng saged ngampekan punika bunga cempakan titiang beli semalihane dek ijal kowe dengan titiang